ubu isi yabaye partage, yagize ibibazo. Abantu bamwe barimo baribaza aho tugiye kugana, abandi baravuga ngo kiliziya noneho niwe kiba kiliziya. Kameme igize ibyiza kuko yifatanyije n'isi kugira ngo tubane. Konsile ya gatatu yabereye Vatican yari iyobowe na Papa Francisco yemeje ibintu bikomeye kuko tubijya kubyumva mu ijambo ryose rya Apostle Paul Gitwaza, aho yasobanuye ijambo ku rindi, ingingo ku yindi. Ni ibintu bikomeye cyane ndetse biteye n'ubwoba, harimo nko guhesha umugisha abatinganyi, harimo kuvugurura Bibiliya, hakaba ibintu bimwe runaka bishobora kuvugururwa, nubwo bitakomeje kuvugwa cyane byavuzwe icyo gihe, ariko tugiye kubigarukaho wumve ibyo bintu byemejwe. Rero ikiri kwibazwa ni ukwibaza, se Papa mushya ugiye gutorwa arasubira ku mahame ya kera cyangwa arakomeza ibyo Papa Francisco yari yatoye muri konsile ya gatatu? Reka tukureke uze kumva ijambo rya Apostle Paul Gitwaza. Mbere yuko tukugezaho ijambo ryose rya Apostle Paul Gitwaza ahasobanura ijambo ku rindi ku myanzuro yavuye muri konsile ya gatatu Vatican, turabanza tukuhe update ntoya ku bijyanye n'amatora ya Papa yamaze kwemezwa agashirwaho igihe, ndetse n'umubare w'abakardinali bazajya gutora ukaba wamenyekanye. Rero reka tukureke tubanze tuguhe update ntoya, hanyuma tukureke uze kumva ijambo ryose rya Apostle Paul Gitwaza ahasobanura imyanzuro ya konsile ya gatatu yabereye Vatican. Harimo ibintu byinshi biteye ubwoba ku bantu bemera Imana, ariko cyane cyane baba konservateri bagendera ku mahame ya Bibiliya uko yanditse uyu munsi, batifuza ko hagira ikintu gihinduka nk'uko na Bibiliya ivuga. Bose bibaza ngo ese umupapa mushya ugiye gutorwa nawe azaza afite ayo matwara cyangwa azabihindura bisubiza nk'uko byari bisanzwe? Gusa ntibiramenyekana. Hanyuma itariki yo gutora Papa mushya yamenyekanye, ni itariki 7 z'ukwa gatanu 2025. Gusa tukwibutse ko iyo tuvuze ngo itariki yo gutora Papa nta gatorwa nk'uko batora perezida wa Repubulika cyangwa se undi muntu. Iriya tariki tuvuga ni itariki yo gutangiriraho amatora. Itariki yo gusorezaho amatora ntabwo ibizwi. Baratora, batora inshuro enye ku munsi. Ava midi, mbere ya saa sita batora inshuro 2, nyuma ya saa sita bagatora inshuro 2. Kugeza igihe Papa azabonekera, byafata umunsi umwe, byafata 3, byafata icyumweru, byafata ibyumweru 2, basohoka mu nzu yitwa Sistine Chapelle iri Vatican, Papa mushya yabonetse. Kuvuga ngo abakardinali batora, hari abakardinali batora bose bagomba kuba batora abakardinali, cyo ni icyambere. Icya kabiri, muri abo bakardinali batora bose bagomba kuba bafite imyaka iri munsi ya 80. Kardinali ufite imyaka guhera kuri 80 kuzamura ntabwo atora. Icyakora ashobora gutorwa, ariko nabwo ni gake. Ariko gutorwa ko birashoboka, ariko gutora ntibishoboka. Kiliziya Gatolika kuva yaba kugeza uyu munsi imaze kugira abapapa 266. Umupapa ugiye gutorwa uyu munsi usimbura Francisco azaba ari Papa wa 267. Hanyuma Kiliziya Gatolika none ifite abakardinali bose muri rusange uyu munsi tuvuga ifite abakardinali 252. Ni ukuvuga ngo muri abo 252 abafite imyaka iri munsi ya 80 ni 135. Abandi bose barengeje imyaka 80, ni guhera kuri 80 kuzamura. Abo ngabo ntibari mu mubare w'abatora. Abazatora gusa ni bano 135. Hanyuma muri abana bakardinali bose, impamvu byibazwa bino bintu tugiye kugezaho wenda byavuzwe byemejwe na Papa bisa n'ibikomeye biri mu butinganyi n'ibindi, byibazwa ngo ese ubundi bizakomeza muri Kiliziya? Amahirwe menshi nuko bizakomeza. Uti kubera iki? Nuko uyu munsi tuvuga abapapa abakardinali 108 bose bashizwe na Papa Francisco. Muri bano bakardinali 252 harimo 108 bashizweho na Papa Francisco. Bityo bikaba bishoboka ko bazatora umuntu ufite imyumvire imwe niya Papa Francisco ushobora gukomeza aya matwara. Rero twari tukubwiye ngo amatora uburyo akorwamo, wenda tutarakugezaho ibyo ngibyo. Amatora akorwa 2 mu munsi, ni ukuvuga ngo baratora mu gitondo iyo Papa atabonetse, bakongera bagatora mbere ya saa sita. Iyo Papa atabonetse bagakomeza nyuma ya saa sita bagatora, iyo atabonetse bakongera bagatora nyuma ya saa sita. Bagenda babikora inshuro enye ku munsi. Ni ukuvuga ngo iyo Papa atowe baratwika akazamuka umwotsi. Ni ukuvuga ngo abantu bari hanze, ni ukuvuga uburyo amatora ya Papa, iyo Papa apfuye usanga hari hanze hari atwise mu mbuga ya Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero.
hariya mu mbuga yitiriwe Mutagatifu Petero haba hicaye abantu benshi bava imihanda yose, especially mu gihe cy'amatora. Baraza bakicara bagakubita bakuzura bategereje ko papa aboneka, bakicara baba bahari ku manywa na nijoro, ku buryo usanga haba huzuye abantu cyane cyane ku manywa. Iyo rero iyo bari mu matora, iyo amatora ya mbere arangiye baratwika hakazamuka umwotsi. Iyo papa ataraboneka hazamuka umwotsi, bashiramo ibintu bituma umwotsi uzamuka ari umukara. Iyo papa yabonetse bashiramo ibintu hakazamuka umwotsi w'umweru. Iyo hazamutse umwotsi w'umweru no kuvuga ngo papa mushya abagize gute, ababonetse, uhita wumva n'induru nyine kuko papa aba yabonetse. Ni ukuvuga ngo abantu barategereza kugeza igihe papa azatorerwa. Rero kugira uburyo bamenye, kubera ko bari abakardinale binjiyemo hariya muri Sistine Chapelle, ntabwo basohoka, nta na communication iyo ari yo yose. Communication bakora niyo communication y'umwotsi gusa, abantu barebera ku mwotsi, nta kindi kintu, nta communication yo hanze, nta internet, nta telefone, nta kundi guhana. Barabanza bakabirahirira ko nta muntu n'umwe uzasohora amakuru ayo ari yo yose kuzogeza papa abonetse. Nyine nabyo bikwira ngo bimenyekane ko yatowe, hazamuka ikimenyetso cy'umwotsi. No kuvuga ngo iyo papa amaze gutorwa nta kindi gikorwa, bashiraho, baramubaza se wemeye kuba papa, akavuga ati ndabyemera. Bakamubaza ati ugiye ku izina ry'ubupapa ni irihe, akarivuga. Yarangiza bakamusohora hariya mu rubaraza rwa Bazilika ya Mutagatifu Petero. Hanyuma bakavuga ko papa mushya yabonetse, hanyuma n'abagasabira abantu umugisha, abantu bakabona kugenda. Nuko nkuko amatora agenda. Ariko reka tukumvishe gatoya kuri bino bintu byavuzwe byibazo ngo ese ubundi ibi bintu ko bikomeye, umupapa mushya ugiye gutorwa uyu munsi azakurikiza bino bintu uko byakabaye, cyangwa azasubiza Kiliziya uko byari bimeze mbere kera? Kubera ko bino bisa n'ibyagiye biteza ukutavugwaho rumwe, n'ubundi abantu barabyibaza. Tukibutsa ko Papa Francisco yapfuye tariki ya 21 Mata 2025, agashyingurwa ejo bundi ku wa gatandatu, nibwo Papa Francisco yashinguwe. Rero turagushimiye, reka tukureke ukurikire ibi bintu nawe ubyibaze, ubyumve, wumve kumwe ku kindi. Papa Francis yavuze ko Katolika ubu igiye kuba une religion moderne et raisonnable, niba nabivuga mu Gifaransa, a modern and reasonable religion. Religion, idini rigenda none ku bitekerezo nakwita bizima kandi bigezweho. Ibi bigomba gukorwa kuko hari impinduka nyinshi ku isi kandi sigenda ihinduka. Ngo igihe kirageze kugira ngo tuve muri bya bindi byose bya intolerance twavuga ko bariya tutabemera cyangwa biriya tutabyemera. Igihe kirageze ngo tubivemo. Tugomba kwemera ko idini nyakuri rigenda rihinduka buri munsi. Ukuri ntikukiri ukuri, ahubwo ukuri kugenda guhinduka. Kuko ukuri si ikintu cyanditswe kwibuye kugira ngo kitazavaho. Yakoresheje ijambo zivuga ngo la vérité n'est pas absolue. Truth is not absolute or set in stone. Aravuga ngo ukuri si ikintu kidahinduka, kurahinduka ukuri, kandi si ikintu bashyize kwibuye ngo bacyandikeho kitazahinduka. Avuga ko ngo ndetse n'abaate bariya batemera Imana tugomba kwemera ubu none uko nabo bayemera, idini ryabo tukaryemera. Ngo bafite icyo bita ngo they acknowledge the divine, baremera nabo iby'ijuru, ngo mubiciye mu bikorwa byabo by'urukundo bakora, bafasha abantu, bagirira neza abantu. Ngo biriya biregaragaza ko baate bamwe batemera Imana bayemera kandi tubashigikiye. Ngo kandi ngo kubwo ibikorwa byiza bakora ngo barimo baracungura ubugingo bwabo. Izi ni statement zikomeye za Soci Vatican. Ngo they are becoming an active participant in the redemption of humanity. Ngo aba batemera Imana ariko bafasha abantu, bita ku bantu, ngo nabo barimo barafasha Yesu gucungura abantu. Ngo through humility, duciye mu guca bugufi, kwibaza mu mitima yacu, dusenga tureba, ngo twamaze kwiyemeza ibi ngibi muri iyi minsi twari tugize hano. Ngo twiyemeje ko itorero
ritagomba kongera kwemera ko umuriro ubaho. The church no longer believes in all literal hell where people suffer. Dukuyeho ikintu twavuga ngo umuriro ubaho ntawo kibaho. Kuko ibintu byahindutse. Ibintu byahindutse gute? Ndagira ngo mbasomere inkuru ivuye Vatika. Ubundi Katolike ni itorero rinini rigize abakristo. Dufite icyo duhuriyeho kuko twese twemera Kristo. Ariko rero ibintu byahinduye isura muri Vatika, kandi igihe cyageze kugira ngo abakristo mwitegure gutotezwa. Ngiye kubaha raporo ntoya ivuye mu bakardino, ababishop ndetse n'abateoloji bakomeye bari bagize hafi amezi 6 muri Vatika barimo biga uko bagiye guhindura ibintu. Ndagira ngo mbahe raporo ntoya ku byagezweho ibabaje cyane. Hashize amezi 6 abakardinale, abaefeke n'abateoloji bakomeye bari bahuriye bose i Vatika kwigira hamwe uko bashobora kongera kuredefinisa cyangwa se gutekereza ubushya ku bijyanye n'imyemerere ya Katolike n'ibindi bitari bisobanutse, ibyo bita dogme. Donc Catholic doctrines and dogmas. Dogme ni kuvuga ngo ni ibintu bimutabaza. Iyi bayise yari konsile ya gatatu, Third Vatican Council. Iyi konsile cyangwa se ubumwe bwari buhuje abakardinale bakomeye n'ababishope. Hani Burundi ni muragira umukardinale, Kongo yonyine rifite kardinale. No kuvuga ngo ni hierarchy n'inzego zo hejuru. Iyo bagiye kuvota cyangwa se gutora pape, abakardino nibo bajyayo. Iyi konsile ya gatatu yaje ikurikiye cyangwa se ishaka kuzuza igikorwa cyari cyararangiye kitabashe kurangizwa na konsile ya kabiri yabaye mu mwaka w'1962. Iyi konsile cyangwa se ubumwe bwari iyi nama ikomeye y'abakuru ba Kiliziya ku isi bari bagiye kudetermina kuvuga uko ejo idini rya Gikristo rizaba rimeze. Pape Francis yavuze ko bagiye kurangiza iki gikorwa kitabashe kurangizwa na konsile ya kabiri y'i Vatican. Ariko ibi byababajwe n'abantu benshi bagifite imyemerere ya kera, icyo abo bita ba traditionaliste cyangwa se aba conservateur. Ubwo niba abandi bakiri ku mahame ya mbere ya kera, byababaje cyane kandi bavugije induru. Ariko iyi siyo n'abayirimo benshi banejejwe n'imyanzuro yavuye i Vatika. Ndimo ndasoma amakuru yatanzwe n'ikinyamakuru cyitwa Diversity Chronicle cyo muri Arizona, donc gikorresponda ni Vatika. Ubu isi yabaye partage, yagize ibibazo. Abantu bamwe barimo baribaza aho tugiye kugana, abandi baravuga ngo Kiliziya noneho niwe kiba Kiliziya. Kameme igize ibyiza kuko yifatanyije n'isi kugira ngo tubane. Iyi nama ya gatatu cyangwa se Vatican Council ya gatatu, iyi nkuru niyo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 niho
imyanzuro yose yarangiye donc muri uku kwezi. Papa Francis yavuze ko katolika ubu igiye kuba une religion moderne et raisonnable, niba nabivuga mu Gifaransa, a modern and reasonable religion. Religion, idini rigenda none ku bitekerezo nakwita bizima kandi bigezweho. Ibi bigomba gukorwa kuko hari impinduka nyinshi ku isi kandi sigenda ihinduka. Ngo igihe kirageze kugira ngo tuve muri bya bindi byose bya intolerance twavuga ko bariya tutabemera cyangwa biriya tutabyemera, igihe kirageze ngo tubivemo. Tugomba kwemera ko idini nyakuri rigenda rihinduka buri munsi. Ukuri ntikukiri ukuri ahubwo kuri kugenda guhinduka, kuko ukuri si ikintu cyanditswe kwibuye kugira ngo kitazavaho. Yakoresha ijambo zivuga ngo la vérité n'est pas absolue, truth is not absolute or set in stone. Aravuga ngo ukuri si ikintu kidahinduka, kurahinduka ukuri, kandi si ikintu bashize kwibuye ngo bacyandikeho kitazahinduka. Avuga ko ngo ndetse n'abaate bariya batemera Imana tugomba kwemera ubu none uko nabo bayemera, idini ryabo tukaryemera. Ngo bafite icyo bita ngo they acknowledge the divine, baremera nabo iby'ijuru, ngo mu biciye mu bikorwa byabo by'urukundo bakora, bafasha abantu, bagirira neza abantu. Ngo biriya biragaragaza ko baate bamwe batemera Imana bayemera kandi tubashigikiye. Ngo kandi ngo kubwo ibikorwa byiza bakora ngo barimo baracungura ubugingo bwabo. Izi ni statement zikomeye za Source Vatican. Ngo they are becoming an active participant in the redemption of humanity. Ngo aba batemera Imana ariko bafasha abantu, bita ku bantu, ngo nabo barimo barafasha Yesu gucungura abantu. Ngo through humility, duciye mu guca bugufi, kwibaza mu mitima yacu, dusenga tureba, ngo twamaze kwiyemeza ibi ngibi muri iyi minsi twari tugize hano. Ngo twiyemeje ko itorero litagomba kongera kwemera ko umuriro ubaho. The church no longer believes in all literal hell where people suffer. Dukuyeho ikintu twavuga ngo umuriro ubaho ntawo kibaho. Ngo iyi doctrine y'umuriro ngo iragenda igatandukana nibyo twemera ngo ni urukundo infinite love of God. Ngo iri jambo rivuga ngo haba umuriro wo gutwika abantu, ni ijambo rihamanye n'Imana igira urukundo rutarangira. Imana si umucamanza, ahubwo Imana ni umugenzi w'umuntu, kandi Imana ni urukundo rukunda isi yose. Imana tishinzwe gukondana abantu, siko kazi kayo, ahubwo no guhobera abantu. Ngo iby'Adamu na Eva ni imigani, fable, like the fable of Adam and Eve. Ngo biriya ni imigani, ibi birimo biremezwa, ndagira ngo mubyumve, n'umulideri uhagarariye abakristo, idini ryose ryitwa Gikristo ku isi. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ibi byavuzwe n'abakardino bose, n'ababishop, n'abateoloji bakomeye b'abakatolika. Ngo nk'uko Adamu na Eva ari fable, donc ni imigani, ni voilà. Ngo ni nako n'umuriro nawo tuwufashe ni kumeze nawo ni imigani. Umuriro
ni metaphore donc ni inyito yenda kuvuga ibindi ariko siwo, ni ibigereranyo. Bariya bapfuye bose imitima yabo itegereje ahantu kuzahura n'Imana y'urukundo, nta kibazo bafite. Pope Francis declared, ngo yabideklaye, icyakoze ku bantu cyane niko bavuga hano, in a speech that shocked many, the Pope claimed, muri disikuru yabashe gushoka abantu bamwe ngo yavuze ngo iki kinyamakuru ndimo soma si ikinyamakuru cy'abakristo, ni ikinyamakuru cy'isi, ni ikinyamakuru cy'isi, ngo amadini yose n'ay'ukuri, all religions are true, amadini yose n'ay'ukuri, kubera ko ukuri kuba mu mitima y'abarya bose bakwizera. None se ukundi kwimushaka nukuhe? Mu myaka ishize ishengero kiliziya ryagize igihe kinini ribabaza imitima y'abantu, kiliziya yababaje imitima y'abantu, icyo yita ngo ni morally wrong, ribesha abantu ku bijyanye n'ibyaha. The church has been harsh ni ukuvuga ngo ishengero ryarihanukiriye cyane kumerera nabi barya bose twatekeza ngo bakoze nabi, ngo cyangwa bakoze ibyaha, kandi bariya nta cyaha baba bafite, bakundwa n'Imana. Today, uyu munsi, we no longer judge. Kuva uyu munsi ntituzongera kubwira abantu ko bakoze icyaha ngo tubacire urubanza. Ngo nk'uko umupapa, like a loving father, nk'umupapa mwiza udakondana abana be, ngo natwe ngo itorero ryacu ni rinini cyane, ngo mu buryo kuva uyu munsi ryemereye abagabo barongora abagabo n'abagore barongora abagore, turemeye nabo nibaze babe bene data. Twemereye ba bandi bakuramo amada kuko nabo ni abantu, nibaze bayakuremo. Our church is big enough for heterosexuals, ku mugabo n'umugore, for homosexuals, bariya barongorana bahuje ibitsina, for the pro-life, niba abandi bemera ko umuntu iyo avutse iyo akiri mu nda niho aba umuntu, and the pro-choice niba abandi bemera ko umuntu aba umuntu iyo amaze kuvuka. Ni ukuvuga ngo twishe umwana uri mu nda atarajya hanze si umuntu, niyo pro-choice niko babita, niyo materime yabo. Ngo turemera bariya b'abakonservateri, bariya bari ku mahame ya kera bayanga kuyavaho, nabo nibaze turabakiriye. Turemera abaliberali ni abantu bemera ko ikintu cyose ukoze ni cyiza, tiye libre de tout faire, abo nabo turabemera. Ngo kandi turemera n'abakomuniste ko nabo baza bakatoba muri twebwe. Abakomuniste n'abahakana Imana kwibaho, abo nabo n'abacu turabakiriye kuva uyu munsi. We all love and worship the same God. Twese nabo ni Imana imwe dusenga, ari abayemera n'abatayemera. Mbabwire, uyu pape ni umujesuite. Njyewe umunsi ajyaho nahise mbona ibintu bihindutse, kuko abajesuite nibo bishe iyi si, reka mbivuge. Les Jésuites nibo bazanye franc-maçon, nibo bazanye Illuminati na Rose Croix muri Vatican. Ibi rero c'était prévisible, umujesuite agiye kuri Vatican. Kandi abajesuite nibo igihe cyose ba assassinaga abapape bazima, bakica abapape bari bazima.
kuko le vrai pape ntibakundaga kuva muri ordre y'abajesuite, bagenderaga kuri doctrine no kwizera, ariko ntibaramaga igihe kimwe babakuraga. Arakomeza avuga ngo ibi birimo biravuga i Roma, aho Paul yanditse rwandiko n'abasomeri. Niyo mpamvu nababwiye ngo Paul azutse uyu munsi akagira i Roma yarira nk'umwana mutoya. Muri bimwe Pope yavuze sindarangiza ngo byazanye noneho confusion mu mitwe y'abantu benshi, baravuga ngo yavuze ngo Imana na yerega ni Imana ihindagurika. God is changing and evolving as we are. Ngo Imana nayo si Imana, ni Imana igenda ihindagurika nayo, kandi ni Imana ijyana n'ibihe biriho kuko natwe tugenda duhindagurika. Ibi mbabwira ni ibintu bigiye gushirwa muri kanonike, ni ukuvuga ngo bazaza babisoma mu mamisahani hose, bagiye kubyohereza. Bijya twavuga ngo Imana ntihinduka uko yari ejo n'uyu munsi n'ejo niko izahora, bigiye kuvaho nabyo birimo. God is changing and evolving as we are. Imana irimo irahindagurika nayo ntizi byirimo, kuko ibihe bihinduka nayo niko igenda yikonforma n'ibihe. Ubundi Imana ni Imana y'ibihe, iri hejuru y'ibihe, ariko noneho ahubwo iragengwa n'ibihe, niko bavuze. Ngo kuko ngo Imana iba muri twebwe, ngo kandi iba mu mitima yacu. Niba twe duhindagurika rero turimo nayo igomba guhindagurika. Iyo niyo logique bashize behind. Bibiliya ni igitabo cyiza. The Bible is a beautiful holy book. Ngo Bibiliya ni igitabo cyiza cyane, ngo ariko ngo ni igitabo cya kera kandi cy'imirimo ya kera. Ngo imirongo imwe yacyo muri cyo yara expire, yatakaje igihe. Some passages are outdated, donc yarenze amadate, yara expire. Imirongo imwe ya Bibiliya ntigifite agaciro, yavuyeho. Niyo mpamvu tugomba kuyikosora. Ngo imwe ndetse ngo ni imirongo itemera gutolera abandi, intolerance na jugement. Ngo the time has come, ngo igihe kirageze ngo kugira ngo iyi mirongo tuyikosore yose. Ngo idahuye ngo n'ubutumwa bw'urukundo n'ukuri, ngo iyo yose tugomba kwiga uko tuyikura muri Bibiliya cyangwa tukayikosora. Ngo biciye mu byo twebwe twumvikanye kandi twumvishe, kuva uyu munsi tugiye gutangira gusengera abagore kuba abakardino, ababishope ndetse abapadiri. Ngo ndetse ngo ndabyizigira mu minsi izaza, ngo iyi ntebe nicayeho y'umupope ngo hazabaho umugore ari we yicayeho, umugore yicaye ku ntebe hejuru ya Vatican. Ariko ntibitangaje, Bibiliya iravuga ngo mbona umugore yicaye ku misozi 7. I Vatican i Roma ni umujyi ufite imisozi 7. Ibi birimo biruzuza ibyo byanditswe byavuze. Sinzi niba mwumva ibintu, sinzi ko mubyumva uko mbyumva njyewe, namwe murabyumva. Ngo reka ntiyazagira umuryango n'umwe ukingira abagore abagabo babashije kwinjiramo, mureke abagore nabo bawinjiremo. Yinjiye muri mouvement y'abafeministe, donc ni ibintu biteye ubwoba. In addition, yongeyeho ikindi, pape aravuga ngo ikico cyababaje abanyaburaya, of course n'abanyamerika ndetse n'ababishop bamwe muri Afrika bareagise, ndababwira reaction zabo. Ariko cyababaje ababisi bo bababaye, ibindi ibi byose mvuga babishimye, barimo barandika commentaire nyinshi ko voilà niyo église kiba église. Donc abantu barishimye cyane, majorité hanze. Yongeye kuvuga kubijyanye na racisme cyangwa se
kuvangura amoko, yakondanye ivangura ry'amoko. Aravuga ngo akubita ndetse no ku meza aho yarimo avugira muri Sembazerike hejuru, akubita ku meza cyane arakaye. Aravuga ngo birababaje kubona impunzi z'Abanyafurika ziza mu Buraya ariko zigahura n'Abafaransa n'Abaespanyole n'Abataliyane ndetse n'Abanyaburaya bafata amato, ubwato bubajyanye bakaburoha mu mazi, kandi aba nabo bararemwe n'Imana, twakabaretse ngo baze tubane nabo. Aba barimo baratereganwa nk'uko Mariya na Yosefu bimwe icumbi bafite akana Yesu cyangwa Yesu. Ngo ibi birababaje cyane kubona barimo bimira aba ba imigra b'Abanyafurika bazino bakabirukana, ngo ibi biragaragaza ko nta rukundo rw'Imana bafite. Ngo none ubu tugiye mwumve ngo abazongera gusubiza impunzi z'abanyamahanga hanze, abayimigra, ngo bakabima ibyangombwa, impapuro zo kuba mu kiriya gihugu, ngo barimo barahinduka umugongo wabo, barimo barawuhindukiza kugira ngo bataba abakristo nyakuri, ngo ntibabe abakurikira Kristo, ngo kuko rasisme ngo ntabwo ari ubukristo bwuzuye. Ngo rasisme ni ugusuzuguza umuntu, ngo iyo umuntu yayigize ngo a racist cast aside his humanity to become a beast. Ni ukuvuga ngo rasisme cyangwa se ivangura ry'amoko ngo rishira iruhande ikiremwa muntu, ngo ukamugira inyamaswa ngo cyangwa ukamugira dayimoni. Ngo icyo gihe ngo uyu muntu ukaba umwambitse Satani muri we, kandi ikibi cyose kikaba muri we. Abivuze ibi ngo abantu benshi bakomye amashyi, ariko akomeza avuga ngo Abisilamu, Abahindu ari n'amadini akomeye, ngo ndetse n'Abanyafurika bemera Imana za gakondo zabo, ngo bose abo baremwe mu shusho y'Imana kandi n'abana b'Imana. Ngo kubanga ni ukubanga Imana, ni ukwanga Imana, kubasubizayo ni ugusubizayo Imana, ngo ndetse n'ukwirukana ubutumwa bwa Kristo. Ngo aho dusengera hose, haba mu mashengero, haba mu masinagogi, haba muri moske, haba muri mandire, ngo ntacyo bivuze, ngo aho bose dusenga Imana imwe kandi twese turi abana b'Imana. Ngo bamwe bavuga ngo ni Imana, abandi Yesu, abandi bakayita Adonai, abandi Allah, abandi Krishna, ngo twese ni Imana imwe dusenga y'urukundo. Ngo kukuri ngo ndashaka kubemeza ko twese turi ab'Imana kandi dusenga Imana imwe. Ibi ni ibyavuye ifatika. Akomeza avuga ngo umuntu wese uzima aba banyamahanga gucumbika iwabo, ngo akirukana Abanyafurika n'Ababisilamu, ngo tuzamukura muri membership ya Eglise, no kuvuga membership, tuzamukura mu gitabo cya Kiliziya, mu muryango wa Kiliziya. Ngo ikindi ngo tuzakomeza twemera ko aba babikoze roho zabo zizaba zihishwa ahantu mu mwiza, kandi bazaba batewe na sekibi wa intolerance na racisme. Ngo Satani ubwe kitwemera ko ari Satani, ni metaforo, ni ikigereranyo. Ibi twabikuyeho, Satani ntakiri Satani. Ngo Satan himself is a metaphor or a personification for the collective evils of mankind. Aravuga ngo ibibi abantu bakora byose, some yabyo iyo bihuje nibyo twita Satani. Ngo ariko ubundi Satani ntabaho. Ngo uyu munsi rero ibyo bibi turabibona muri rasisme, kwanga abantu, intolerance, kuvuga ngo uyu ntiwemeranye n'imyizerere ye, abaperesekita abantu kubwo idini ryabo, abo bose abafangura abantu, abo bose nibo twita shitani. Iyo niyo shitani yamfete. Shitani ntibaho n'ibyo bikorwa byabo. Ibi bintu yavuze
byatangaje abantu bamwe basoma Bibiliya nkamwe. Reka mbibarize gato, ibi bintu hari ubishimye muri mwebwe? Kameme murumva hari ikibuza kinini? C'est terrible. Umuntu wabashije kwiyopoza wenyine ni umukardinali wa Nigeria. Kardinali wa Nigeria yavuze ngo no, ntibishoboka ibyo. Ariko abandi kugeza uyu munsi hari ibyo mwari mwumva bavuga hanze. Iyi raporo yasohotse le 5 décembre. Yari kiri mu archive secrète ya Vatican. Ariko yasohotse kuko bagiye kubishyira hanze. Mubaye abambere babimenye. Ejo ni mubyumva hanze muzamenye iriba kuko bigiye gusohoka. Umva. Bakeya mu bakardinali hari icyo babashe kuvuga muri iyo konsile yabo kandi babyamaganye. Ni bakeya mu bantu bigaragaje ndetse bakora na statement kuko abandi babyangiraho, ariko wasohotse akabivuga ni umukardinali wo muri Nigeria witwa Arinze. Sinzi niba mumwibuka, yashatse kuba na pape wo mu Nigeria. Uriya yavuze aya majambo, yavuze ngo none se turacakora iki niba ukuri kutakiri ukuri? Duhagaze kuki uyu munsi? Ukundi kuri niba ibyo twemeraga ko ari ukuri bivanyweho, duhagaze kuki? Nicyo kibazo atangiye yibaza. What do we stand for if we declare that truth is relative? Niba ukuri noneho kugenda guhinduka, ubu duhagaze kuki? Arimo aribaza icyo nababwiye ku cyumweru, urufatiro rwacu ni uruhe? Mwibuke ibintu bitanu nababwiye. Fondation, kugira ngo ubashe kuba ugomba kuba ufite fondation. Niba iyi fondation ivanyweho haragiki? C'est dommage. Yavuze rero ngo contrary, ngo njyewe simpamanya nabo ngo ukuri kubaho, kandi ukuri turagufite, kandi ukuri kuturimo. Ibi byose bavuga ngo ni urukundo ni tolerance, biriya ni ukubura identite. Iyo ufite identite nyakuri, iyi ni lack of identity. Iyo umuntu yabuze identite ahinduka homosexuel. Yabura identite kuko ari umugore agashaka kuba umugabo, kuko ari umugabo agashaka. Iyi ni manque ya identite, ariko si ukuri. Aravuga ngo I charge that Francis, ngo iri jambo charge ni terme iri juridique. Avuga ngo ndasomera ndamubwiza ukuri ntagira ururimi. Francis Pape ngo ndamubwira ko yabaye umuheretike. Heretike niki? Ni umuntu utagihagaze mu kuri. He is a heretic. Ngo ndabivuga ko Francis uyu munsi yabaye umuheretike. Donc herezi ni umuntu wavuye mu kuri atagihagaze mu kuri. Ngo I charge, donc I summon him, ndamubwira naci inyuma ko yabaye umuheretike. Akomeza avuga ngo and that he is not a valid pope. Ngo kubwizo mpamvu ntakiri umupapa uri valable, atakaje agaciro. Arongera avuga ngo indeed Francis is no longer even a Catholic. Ngo ntakiri n'umukatolike, ntakiri pape muzima, ntari mukuri, ndetse si umukatolike. Ngo the seat of Saint Peter is vacant. Ngo iriya ntebe yo muri kiliziya ya Petero iri i Roma nta muntu igifite, ni vacant. La place est vacante. Ibi bintu birimo yavuga umukardinali. Iyo abari gitwaza mubyumvishe ngo uriya byenda nakunda katolike cyane, no, biravuga umukatolike kardinali wageze ku rwego rw'abakardinali. Aravuga ngo kuva uyu munsi kuri we Vatican ntigifite umupapa.
kandi niwe wa kabiri ufite abakristo benshi ku isi b'abakatolike mu gihugu. Abambere ni muri Argentine cyangwa Brazil abafite abakatolike benshi ubu. Uyu ni uwa kabiri Nigeria. Uyu ni uri mubivuga utavuga ngo buriya pasiteri rwose yanga katolisi, njyewe ni pape ni cardinal uri mubivuga. Nge ndimo ndabasomera ripoti hanyuma nkagereranya no mu Baroma ibyo Paul yavugaga. Aravuze ngo I'm now a sede vacantiste. Iri ni ijambo sede vacantiste. Ndi umuntu utagifite igitwikiriwe, singifite kuvertire. Ndi umuntu uyobowe n'umuntu utakiriho. I should have become one long ago. Ngimba narabibaye kuva kera. The Vatican has embraced ecumenism in the past. Ngo Vatican yatangiye kwiyegereza andi madini yose ndabyihorera. Ngo kuva mbere mba narabaye ukomeze batariko ndihangana. But worse than that, ngo ikibi kurusha icyo, it has now embraced a moral relativism on abortion and homosexuality. Ngo biteye ubwoba ibintu morale, ibintu n'umupagani atinya gukora. Katolike yabyemeye gukuramo amada no gushingira homosexuel. Ibi birarenze. At the same time, it is embracing moral absolutism in favor of illegal immigration and culture genocide against Europe. Aravuga ngo ikindi kintu giteye ubwoba nuko barimo bemera immigration iri illegale kandi na genocide, culture ya genocide igiye gukorerwa Uburaya. Araza kwivuga ibi byo kuvuga ngo abantu mubarekure baje i Buraya n'ahandi, ntabwo ari byo, kuko abantu bagira iwabo. Bizo nabigishije ejo bundi kuri patriotism. Kujya iw'abandi wahajya kubera inyungu z'igihe runaka, ushaka gukora ibintu fulani ariko ufite iwanyu. Kuko yes, iyo interaction culturelle ni nziza, ariko ntibavuge ngo ni mukingura imiryango Buraya abirabura abanyafrika buzuri. No. Icyo yise rero culture genocide arabivugaho gato. Aravuga ngo in his most controversial statement muri declaration itandukanye niya pape yongeye kuvuga Cardinal Arinze, yavuze ngo Islam has overrun my own country. But njyewe Islam imaze kubika gutegeka igihugu cyanjye n'ikiganje ubu ngubu. And now it threatens to overrun Europe. Ngo none Islam igiye kongera guhindura Europe. Uburaya nicyo cyari igitanda cy'ubukristo, ariko uyu munsi hose huzuye za mosque. Arakomeza avuga ngo some parts of Nigeria now live under Islamic Sharia law. Ngo mu gihugu cyacu muri Nigeria ngo ama eta amwe ayobowe na ryategeko rya Sharia. Rimwe rivuga ngo umuntu nakora icyaha umutema ukuboko, umugore niba musupsona bamutera amabuye, birirwa bica abantu. Bati ibi bintu twebwe tuzi ibyo Islam irimo ikora iwacu. Catholic ngo none ngo Catholic ntabwo rikiri idini noneho ryemerera abantu gukorera kwizera kwabo ku mugaragaro. Bo babyanze. Aravuga ngo Francis is a fool. To be a fool n'umusazi. Arimo arabwira pape ibi ntibyigeze bibaho. Nta padiri ubaza superiye, ntimubizi. Ibintu bigeze kure. Aho umukardinali avuga ngo pape mwari muzi ko ari Imana. Aho avuga ngo ni igicucu, he is a fool, cyangwa se n'umusazi, ni ikijuju.
if he thinks that his liberal immigration policy will end well. Ngo ni igicucu niba arimo atekereza ko kureka abanyamahanga bakinjira mu Burayi uko bishakiye ngo bizarangira neza. Aravuga he has betrayed Western civilization. Ngo il vient uyu aje gubetraying donc gutrahisa civilisation y'u Burayi. Vatican City will one day become a giant mosque if things continue in Europe along their present course. Ngumunsi umwe mubyitege muzabibona iriya Vatican mureba izahinduka mosque. Ibi bintu nibikomeza kumera gutya. Yamubwiye ibintu bikomeye cyane. Those in the West who ignore this truth do so at their own peril. Ngo abanyaburaya mwese mugiye kwirengagiza ibi bintu bizababarweho. Ubu niko bimeze. Niko bimeze Burayi ubu ngubu abisilamu nibo bakomeye. Iyo ubwira amategeko yasohotse mu Bwongereza ngo nubwiza umwisilamu agakizwa azakurega bagufunge. Ariko iyo umukristo abaye umwisilamu nta kibazo. Ni mu Bwongereza. Ubwongereza nibwo bwatwandikiye Bibiliya ya mbere. Abisilamu bamereye nabo Buraya ubu baraza bakabyara uburyo bwose kuko we yemerewe kugira abagore 4-5. Buri mugore wese abyara abana 7 kandi abo barya iki baba bafite icyo bita ngo ni family nani social comment allocation familiale. Donc nukuva ko leta z'Uburaya zigomba guhemba abo bana. Umuntu umwe abyara abana 36 leta ikamuhemba akabaho adakora. Ariko abanyaburaya abazungu barara bakora amataxe yabo akarya bari abantu. Barangiza hejuru y'ivyo bakiyiza abaparlementaire bakomeye n'abandi hariya bababwira ngo idini ryacu ya Islamu nta tolerance mudufitiye. None bagashiraho amategeko avuga ngo uzakora ku mwisilamu azabibazwa. Ubu ngubu ikibazo kiri mu Bufaransa kubera iby'amavoile. Communauté européenne yahagurutse ngo mugomba kubareka bakambara uko bashaka. Ni ibibazo bikomeye. Vatican niba ivuze ibi niba ari ibikoze niyo twagiraga ituvugira. Buriya yagaragane kaba ngo no gukuramo amada turabyanze kuko pape igituma gira imbaraga nuko afite na stati y'ubu president. Rero iyo yandikiye aba president bandi bo kwisi ngo twebwe turi na majorite kwisi ibi nitubyemera bagabanyaga uwo muvuduko. Ariko noneho babivuyemo turagira gute? Aha rero narimo niyumvira ijoro ryose ibigiye kuba. Umuntu ashobora guprojecta deja ibibazo tugiye kugira bikomeye. Ngo yabivuze arakaye cyane ngo kandi n'ingufu nyinshi uyu mubishop uyu mukardinale arinze ngo aravuga ngo nta kibi kiriho abanyaburaya niba proteja imipaka yabo. There is nothing wrong with European who want to protect their border. Nta kibazo kiriho. The problem is that there is not enough border control and the immigration policies are far too lenient in Europe. Aravuga ikibazo gihari gusa ntibabasha gukontrola imipaka ariko bayikontrole nta kibazo. Buri muntu wese agira ashiraho immigration. Umunyamahanga ntafa kwinjira uko ashatse. No mu ijuru hari immigration. Ugira ngo mwese muzajyamo nubwo pape yavuze ngo bazajya bose. Ntibishoboka. Uwanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama mu gitabo cy'ubugingo niyo visa. Wakiriye Yesu ugira ngo barimo bavuga ni verite batashanga bazatangara cyane. Isi yose igiye mu muriro bizabatangaza cyane babesha abantu niba babwiza ukuri.
Imana yanyibukije iduha ministère de la parole authentique. Imana yarambuye ngo bahaye ubu butumwa ministère de la parole, mugende mwigishe ijambo ry'ukuri ngo mukosore amaherezi agiye kuzaza. Nibazaga ayo maherezi sinyumve, uyu munsi nayabonye. Bivuga ko tugiye guhangana, ibintu bigiye kuba ku mugaragaro. Why is it racist to desire to preserve one's own home? Ngo si yo ni racisme umuntu abashije kurinda inzu ye. Why is it racist to want to preserve your own culture and the future for your people and your children? Ngo se bishoboka gute ko ari racisme iyo ushaka guproteja culture yawe n'ejo h'abana bawe hazaza? Have white people gone stupid today? Ese abazungu bahindutse stupid muri ibi minsi? Nizo arimo yibaza. Umva komantere z'abisi bavuze. This much is clear. Ibi byose noneho bibaye clear. The Catholic Church has made a decision to rejoin humanity. Ngo Catholic noneho yafashe decision yo kongera kubana n'abantu and to reject intolerance and extremism. Bahisemo noneho kurengera abantu no kuva mu extremism bwabo. Ariko bavuze ka the church has lost a few narrow-minded bigots. Ngo kakayira kabo kakenge kabo karebaga hariya konyine bakavuyemo. Bibiri iravuga ngo inzira ija mu ijuru ni nzanye. Ni a narrow way. Kariya kayira gafunganye bakavuyemo bagiye mu yihe nzira yagutse. Ngo babaye abagabo bahisemo ibintu bizima. With reports of some small parishes and a few cardinals and bishop defecting. Bamwe batangiye deja kwibaza aho bazaja, amaparuwasi amwe yamatangiye kwibaza niba agiye kuva muri Catholic. But Pope Francis has gained the friendship of the world. Ngowe yabashije kurikipera amitié y'isi. Bibiri iravuga ngo ni mu bishuti z'abisi ntimuzaba muri inshuti y'Imana. Pope Francis deserves praise for taking a human stand in defense of human rights and against bigotry. Ko Pape Francois akwiriye gushimwa cyane kuko yahagaze mu kudefanda human right ni agateka kazi na muntu hanyuma akarwanya twatwiyumviro dupfuye. Ibi muraza kubisanga mugende muri mu kinyamakuru cyitwa kuri online Diversity Chronicle. Donc Diversity, donc Diversity Chronicle, Chronicle. Nizo nabivuga mu Gifaransa. Chronicle. CHRONICLE. Diversity Chronicle. Mugende muri icyo kinyamakuru mwijire muri Google mwandike Vatican Council, Third Vatican Council, donc troisième conseil ya Vatican. Mushobora no kwishyira muri Google cyangwa ukandika Diversity Chronicle hanyuma uraza gusangamo iyi article.
hari reaction mufite? Message ni shoka. Ibintu birakomeye. Babandi mwavuga ngo no kuri ngo madini yose namwe mwabyumvishe none babibemereye ku mugaragaro, ariko abandi mumenye rero ko ibintu byatangiye kwigaragaza, ibintu byatangiye gutanga kulere yabyo neza.